agacencuire kireki inkuyanja y'abantu yayitaba hampango y'umurundo gwa 30 omubukama bwa Toro intera abakwenda wemezi usogore kurungi ebigendererwa byanyu okwetebekanisiza akaruru k'2026 polisi etendekirwe nkukwera arinda obusinge. You are very hard to contain the situation. Umunyeshenjero kazi wa Hoyuma okugaruka kwesimba hatine kigombe tango do yasharizemo busimbuzi bwe garuke ayesimbe itwe nkabataka tucyuiremu kanitwe tuziheyo. Sir. Garuke ayesimbe itwe nkabataka tucyuiremu kanitwe kare ntwongera okutangira eshaha neza makuru agacencuire mutsasara rya kakaraba mukonka ntamakuru ombwijire abapolisi 210 nibo batendekirwe okwija kwebemberamo omukurindo businje ombwire bwa karuru akarukwija akabona k'2026 aba bashozi bw'irizuba ahacayi cha polisi aho mu Rurembo urwambara. Abapolisi aba batandikira hamayiri 2 bari kutambura band mpaka chayi cha polisi obwe barikwemurukira abantu bwanyuma yo kuhendera umushomo gw'ebiro 5 eyibatwire no batendekwa nkoko barije kurinda obusinje ombwire bwa karuru. Abana bwanyuma bayureko bukoryo obatwire no batendekwa nkoko barije ku bantu barwana sobwe shadingo ombwire bwa karuru kabone 2026 omukutendekwa okubesire mahara salama aba bayoreka nkoko barije ku bantu batera zati ya gasi amasasi okuraza umuro okubarayamba abantu nkahabaho watungo buhta hamwe na nebindi. Police as police, we have powers to redirect and direct demonstrators, so it is our mandate. I have my friends here in town. They normally ask you, where do you get rights? It is our constitution mandate. We also had enhanced familiarization with processes, home equipment and consumables to reduce risks of unnecessary harm, damage and failures during field operations. Mukuru wa polisi abwe cyanga cha Rwizi SSP Bangamba cha Alfred nagira ngo betebekanise cyo kumara okureba ngo haba kwa karuru ko businje 2026. We are prepared. We have the equipment and the IGP is going to give us more. So we have the chairs, we have the equipment, and we have been given an assurance by the Inspector General of Police that we are going to get all that is required, including the fire there. Now, let us not make mistakes. You will not go to Omunda Kapata Kakendo Kakawamni. Ningani Ukamui Omuntuna Babuze, Eximbeche, Esiona, Guzemi to walk. Oshangotin and a bandi. Osakuru Rangomunto Mariona and Aquila Kobru. The people in our communities
should know that we are prepared to protect them and their property. But also, as we move towards a general election, to show you that we are very prepared. This was just a mere demonstration. Abapolisi 210 okurwa muri districts Mushanja hamwe na City omucyanga cya Rwizi nibo batendekirwe kandi hurreji okozerwa mbyanga byona 32 ebya polisi okwetorora ihanga ryona ahabwa TV West and area Saratugusa kare nanye nasiba na n'abapolisi kandi okureba okubetegurire oninga sheko kwija kurinda obusinzi omukaruru akabona akenkumi 2026 twagumizamo na namakuru 10 z'abantu okurwa mu bukama bwa Toro na naheru yabwo erizuba bayeshuka ahakikare cyo mukama wa Toro ekirukushangwa karuzika okujaguza imyaka 30 eyo mukama oyo nyimba kabambi gururu kidu wakana yamara ahangoma. Omukoro gwatandika no kushabo kw'abakwebembirwe Bishop w'ubureberezi rwa Rwenzori Right Reverend Reuben Kisembo. Omukuborera kwe yayihanangiriza abantu abarukushabiriza aba barikuba besimbire sente okurekeraho muzogu. Financial favors buno bulu waenda mu sente nyingi yabona sente mu bunya arabire mu bunya akina sente bambi bekulingwire but what to urge that as we go through this national general elections let go catch down with your sente. Let us ensure there is political ethics and voter responsibility. Citizens should stop soliciting financial favors from political aspirants. All candidates must avoid voter bribery. Nabwanyuma omukoro gwatandika n'omuhikirwa w'obukama Calvin Armstrong arukusima omukama ahabwe ebyebihikirweho myaka 30 kandi yayoreka kuna byingi bikiri muni byija omukuma mfuzi turubawa bta turubawa ba turakwerezanga kutamba kigambo kigakibugara twagala kuteka mbaraga kiti yakwe kigendererwa kitabekyo kuyonja ruga runka kikaba no kuyonja intekereza yitu tujya genda ulisaza amasaza tujya kwija ni intekereza yenu tuhimbure mu intekereza y'abantu baitu ebibera byitu tubirolere ruga mu program y'abaragakiki tugende mu byamaizi tugende mu byamataka gaitu byona twekaguze gambe ikingu abantu baragakiki kakubatwara ingeso zeitu abatoro. Entare ya Toro yatandikiraho no kurabura abo bona besimbira ukora cone cyo kubasika okureba ngo bahikirize imyoga yabo nuko kurabura barukutindisiza abagenzi babo. Intera abakwenda wembezi usobore kurungi ebigendererwa byanyu nuko abantu basobore koma abembezi abasemerire wembezi ukuraba kugulira no kutinisiriza abakomi kuja kutwara Toro yitu meisu na Uganda. Ahanshonga yita ko mbukama entare yaragira ko hatine muntu weno ino bushoborozi okubinga abantu ahitaka nimbamanyisa emyenda ya Toro inywena ngo tucali mukalitano okugara ebyapa byabataka bobukama. Nisaba Right Honorable Speaker kutiyamba ansonge enkuru muno ninterera abantu abali amataka bokama kwataniza na Kingdom Land Board nuko mutunge ebihandiko amataka ganyu abantu abakweserura ebyabo baleke kuhabisa abantu beitu arukugamba hakuza hangoma ko kwabiro ko byafayo munsi yona agutamba yakuze mu gishogo kusimanye na best game cyamwe na mukuru wihanga abamureberiro kura beitu ni kusima konkuza ebirungi byona byonkolire kuruga mu buto agona ki mukama ruhanga akuho mgesa aki nisima president wihanga obusagiki obwingi emyaka enu yakwingwire president Yoweri Kaguta Museveni ni kusima muno nisima omujwera musuga akiki
ni nsima assistant batebe abone mukajoy. President Yoweri Kaguta Museveni owajecurwa speaker w'ishenjero ry'ihanga Anita Amungu nkomjenyi mukuru yasima ubukama bwa Toro ahabwo kugira inkoragana nunje na government ya NRM. Relationship with the NRM government. The government recognizes the various development projects being spearheaded by the kingdom in areas of education, tourism, health, etc. I thank the kingdom for mobilizing its subjects to embrace the jobs and wealth creation campaign, which is aimed at lifting our people from poverty. Speaker hona yaigita abanyadina babanza kushaba omukama ngo atunje omukazi. To create warmth in the palace. And as I say, the king is my very good friend. I have even pledged the king, Your Majesty, you know I'm a cattle keeper. I have told you just get a partner, I will pay all the cows. Amakuraga gashakwa Jonan Tsingwire. Webare Jonan Tsingwire twagumiza n'amakuru abatura b'ecyaro ca Ilombe umutabona kanso ya Pachwa mu district ya Kagadi bagwerirwa kagwe bwanyuma y'abazugwa batakamanyirwe okutahirira kandi bakita umusigazi ow'emyaka 22 ahanshonge ziri kuteberezebwa okubazirugirira hamakazi obatwire n'abakwana. Oyisirwe nitubena omugiga byaragasi omyaka 22 obira ly'omutura wa Irobo mutawano kanso ya Pachwa kandi okuza kufa abazigu bamushanjiro mu makaje arashaisha tugwiciro ayine mbabaza na sasira omukazi w'umugenzi nagira ngo hino musicyo muterire simu arukumweta bitu ibayanga kuzayo konka bwanyuma y'edakika nje hagira abashija biguza nabwo mushija we yanga kugamba nabo umuhara yamuterire simu yamugira ijo shange komu imishija yayanga yagamba niwe tawundi nukenyiramo yamugira nyamba hakiri tuvugane ruzeri umukazi ya imishija yayanga yamugira simu ndayikuretera mu gasheshe kareka imishija yayanga yanyamba nahurira abantu bayiguze mugaiga yayanga kwita bagira mugoti nayeta mugaiga ringa nabagira talimo na bagira twamusiga mu senta twamusiga cyabasara na sasa ragumize muyashobora bwa nyuma umushija cwiremo kwimuka kaza kureba abashija aba nuko kura yatere nduru kandi okuza kumuhikashangiri bagwira hansi cyangano yayimuka none asigara ndi kumsa umwana yayimuka nahurire yataka umuntu nguye anye umwana ariko ndamunaga hasi ndaza kureba ndale bari kutandaruka ndiruka ndazayeru ndatere nduru abantu barishe nicho munantari rebire twarirebira abantu bahishe ino sasa kwa amani muno mwana wangu yakyali muto myaka 22 izara likubanza tinde kikora era nyine kusasa kwa amani kandi nguterera abataka ekintu cyo kutwarire biragiro mu ngaro mazima no kwatwa busungu no ito umuntu kintu kibi babatura berarikirire miringwe y'eminyeto ri kufamo kandi bagiranga umukwezi kumwe abasigaza batanu no bafiro miringwe tari kwetegerezwa omwaka ebigira murozi omungu gwa musindikira hano kira motoka ya makara yete yansi bamunagira mu kisaka giro oto ndi bamuteyizire ensawo giro oti omwangu bamucumitire mu mulyango gwa yorezerire mu bya muterere simu yakingura bamucumira eka mpana kwa mimi mubyaye we mbukire njia yali na mukazi wawe koleze namweta namutereka titumanyire ensonga nabwe kino ngire kikorwa ekyobubi ekyobwisi ninterera ngo omuntu obwaraba izira kakweta banzo muhabuze ngo niwo omanye no hakuwesere kandi omuhabuze okwendaki asahazina ogu yaba umuntu wa katano kufa umuringo gutari kwetegerezwa kandi polisi itagambira ha kamera yahamya ko bamazire kwata umuntu omwe okubahweraho mu kucondoza ahabo kwitwa ku musigazo ogu gasha kwa Thomas tumwebaze
ago n'amakuru g'obusasi kandi ebikorwa nk'ebyo nitubijumira. Omunyeshengerokazi wa district ya Hoyuma Highlight Businge Babyface acwiremu okugaruka kwesimbaho ati n'ekigombe cyona cy'ibyo butegeki bwa nyuma y'obusinguzi bwe Tango Doi okubushazamu. Omunyeshengerokazi wa district ya Hoyuma Highlight Businge akaba arangirirwe nk'umusinguzi n'ubururu umutwaro gumwe 9598 Beatrice Uwembabazi ari n'ubururu umutwaro gumwe 388 kandi Susan Asimwe akaba ari n'ubururu umutwaro gumwe 225 bitu bwa nyuma yawe Mbabazi kutwaro kwetongwito wa Dr. Tango Doi ebendera bakajikwasa Wembabazi hato Businga cwiremu kugaruka kwesimbaho atine kibina cy'ebyo butegeki cyayegamire bwa nyuma yaba mumba hagize be kumwihira y'impapura ezo kwesimba mpambirizibo kwihayo nomination zizinu habwe nsonga habwa honorable Businga ari yatakiki waitu ayeye simbire kandi kai natukora na mndomunota abakazi akatwandikisaho ebitebe tusevinga baitu tukura mno tukahura mno tusasire obutwarozere nti akakwatwa kwate kiniga orozere nti akaru akabakasinge tulira barangirirewe kyonka kumalira barangira omuntu on forms ebintu bimaze kwika Kampala tukabana kusasa kwa amani muno agaruke ayesimbe itwe nkabataka tuchwiremu kanitwe tuziheyo baita Harriet Businge mugenya kiko umanyire omuhulizo omukazo mwebundazi omukazo muzayire tagia tunage mikono enyuma mpaka agenda kuyikiriza agenda kutuyikiriza mpaka ikirize agaruke Harriet Businge mugenya kiki aina kubaha ballot paper 2026-2031 abantu bagirangwe byabiriho ha secretariat ya NRM tubakwikirizana nabyo abana baitu n'abasomesa twino kusasa muno nikyo tuje twihayo fomu ajja tuyambe kandi kaitu hanyanjo ko atuyamba muno abwe bizu byaite ebinga byamanyire nikyo tuhireyo fomu tukwetaga garuke tumuongereyo ayongera akole bibaire bisigayire mukiro kya dero kiki kya kane twizire kutola yo fomu no munisonu fomu gya Businga Harriet mugenya kika wa birungu byatukoleri mu Hoyuma district twarira mu kakigoro ya kaunte twizi kutola yo fomu gega wa bintu byekiyeyaganisire kora twende ku mwaka karuru yayongere kora ko kwatukolera bintu bisigeri yona Nicholas Ariguma omumba hagize ba Businge nagira ngo bacwiremu kumwihira y'impapura bari kumushaba kwagaruka kesimba ahabwe nshonga nyingi titugya kuhinduka kuruga mu NRM itwe tukwagira mu 7 mpaka last kandi Businge Harriet mugenya kiki kuija alinka independent tikikumanyisa arugire mu NRM ego kandi we habwe kiniga kiki tubandusabe kiniga kireke itwe fomu tuzihireyo twagambaho na Harriet Businga hasimu nikwe kutugambira ngo nayeja kugenda no kushaba uko bahagize bacwiremu gonze tukabakwata red handed bari mu kwijuza DR forms empya kaneziri empty ziroho abantu buri muntu wena akimanyire videos ziroho emisangero ha police na buri kintu kiona baitu oya bayina nayenda kubihura basa kwenda kubihura abo kuba tibakwenda bukayiso tibakwenda asingire kyonko bakwenda kuvitikaniza kurwanisa burwaniso omuntu ngunango ntwe kambe tumunige tumulemese eitima politics eitima omuganda municipality yibanda neza kutunga karoro kampeguza ndabeho nyuma yo wabireho meya wetawune Gideus Murinde okwije mu karuraka Murinda yihandikisa tine kibina kandi abandi bari mu Johnson Kanyomozo we bendera ya NRM nagira ngo tayine kutina kuona binyuze mu Ibanda twatandika kudevelopinga Ibanda twagiha mu township twagiteka mu town council twagiha mu town council twagiteka mu municipality ati twenda tugiho mu municipality tugiteka mu city and it is possible kandi twatandikire abo kuba abantu bajyangwe Ibanda municipality mukakora mpango Murinde naija kuba naritana na Johnson Kanyomozi Anselm Arnito wa PFF hamwe na Gilbert Mukama utine Kigombe turebe umbyaro abantu batunga mizi aho nabene ndonda karuru kabagira ntinyone banyata injiniya kafuru wakatawana ebyona nibemanya najya ntamizi gazinya katocha ngakora ki ndabashima aba banyakatocha abo kanka banaga baherize Kanyomozi we nagira ngo tatinere karura kahabwo bushagiki bwinjo bwayine kandi ngo munyamahe nagira ngo akareta aho Businge ubwari kwenda kugumizamo ubutebeka n'uburyo muyihangari y'iti Uganda nimbuyine mweshagamo okubakaterwe ishasi umulimba barracks ibabembeta makenke Simba battalion
so obusinge obwe ninyenda mbureberere kurebuka ngo bwagumaho obwire bwone yihandikise ninga babire nominated ninyenye ngarukuza kubaza nyenda kubagambira challenge eyituru kuchira kufuna yitwenka abantu abarukwebemberwa tufuna challenge kufuna bebembezi abatine kakwatenike so turiyo ntwizo mfirti turiyo ntuza kurunda karuru imwe muturebe mututeka hamizani ninza kuleta amajezi agina ashomire ombya security kurebuka ngo ibanda district yatebekana kandi nibanda municipality yatebekana. Abandi nabo nabahaye kutwara entebeji gashakwa nwagaba Ambrose Katoto na Timothy Mushabe. Mwebare munonga abanyamakuru bitu umurebi witu wa TV Sto Murunji ni ngusima aho kuturebera hona kandi webarena no kutorana okureba TV West kiryo mu makuru agacencwire konka naza kubanza mpumureho ninjagaruka n'amakuru agandi. Agarukurataho University kwize ya Vision Group kutanduko kwezuku University za Shabwo kujejumberamo. Areas that they ask you is really wide, and that is why the quiz helps you become an exposed person. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Kurukubujwireje turukwitaga no kugamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts senunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji is the original is our office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwarugo kubanza room number ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note habwa mpenko ni kombucha drink na mpenko ni Star Laundry Bar Soap ni nyowe Stuart Karisa director kandi omwana w'obukama bwa Toro okuruga mu isaza lya Cyaka nintwara omugisa guno okutabarukya Dr. Oyonyimba Kabamba Iguru nintabarukya abantu ba Toro inywena nintabarukya Queen Mother Best Kemigisa Akiki nintabarukya ababito n'ababito kati amacumu nebitara byarukira basayija omukama wa Toro nintabarukya abantu ba Toro inywena na Cyaka isaza lyange okutwara hamu hangiriza omukama wa Toro hangiriza rukira basayija. Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahiba rukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi embondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo
nibo ba director ba Skylight Hotel Rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 36. With Momo, you have the power to pay for shopping more easily using your phone. Dial *165*3# or scan to download Momo app and pay for anything. No hassle for change. And even better, if you run out of money while paying, you can simply add core with Momo Advance. That's Momo. That's the power to be more. Aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazumurya hano bariyo bategerize mu mbagano mangwe shazakire wansuko mu motoka iriyo nenyosi yo wija hakunywa mucyara unama utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufundurira kahurire konka mwami tera chairman wembaga atongeze bina ko kishahe mu ito twe tuyo ntuno diplomat akatuka kanusira hanga waje tukanyiha ambi mucyara n'abagine diplomat ebindi byayenda beje bigende n'abagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze ko mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amashemerwa mingi n'abatabarusi yabona abafune visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena ngw'emihendo yabo ebashazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyayi cyenyonyi omu Dubai emirumo nkaba customer service airport security aviation stewards a check-in agent, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi. Manager ogito wagito konka batumu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapesi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka nembogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje barukayo uko mukahumuro tukiri omakuru agacencwire kandi agishwekeki ubwestungure echa Vision Group chikwatanise na nihanga erya Budach nicuronda umuhinji na numurisa w'umutano nka TV West itwetayayire Julius Kachede umuhinji wagonja umuri district ya Chegegwa ogwaine hika 12 ezagonja kandi nari sente agaruka risembuzi ayine kibera kandi nagaruka hingana n'umwani hamwe na nebindi. Julius Kachede umushomesa wa humwire n'umutura we cyaro cha Musumba umutawona kanso ya Chegegwa ogwa katandika kuhinga gonja omwaka gw'2021 bwanyuma y'ebitoke bya buriju ebiyabire nahinga kugwebeyi ombwire bwa COVID-19 katandika kulimana n'ebitoke biti bya buri kiro nimbihebwa nadizi bakampereze ebitoke bya hikankemo ebitoke ebyo na bibyara yeja kurungi bayitu mubwire bwa COVID ebitoke bya kanyire beyi yagenda hasi ombitoko mukasanga ntayire mu bgonja buri buke mbunagaragiremu bulimu bayitu nkajya kurora kandi beyi yagonja nkayibiri 3 zataka kusinga haihi pick up ya ibitoke bindi so kitekeze cyayi cyangamba habwa hakintongera hagonja hati aho nacho muna yongera hagonja na byarayo
amakono ka 15 agagoyina gongeraho hati gonja zakanye so kurugira bwirobu natandika kuba mulimi wagonja na sazinu ninde magonja ogwa katandikana n'imitumba 3 eyihiro wa moranwa hatuwahika aha musurwa Julius gonja ze nizirebeka je kandi atugambire na n'ubukoryo bwa rukozesa uburukono wenda kulinda gonje ndokagirinda cyo kubanza neyetaga enyomye abuko myaga ndigituntuza muno so buri gonje bekamazire kwana no gitekamu enyomye dene cya kabiri tekwetaga isansa hati isansa oine kulihamu mubire bwono no lihamu deno kuitira no yegenda saraza ibyana tayabyana bingi muno ihe cyana kimurundi bibiri ahabwo kongeramo ubwenge omukhinga ogwa ketwe imishomo y'ekitongole cha Vision Group haro program ezindukureza abalimi nka TV West tiziba kiro cya kabiri yaha kiro cya kabiri ha TV West ninkiraho muno okubaho nimpurura enyegesege nabukede nayo ine nanka nayo ine that program yabulimi nayo roho so TV enyambire muno okumanya no kuhindura mu mikoro yange bundu kubanindimo ogwo musuru gwa gonja akahinga memiti y'amapapari eyari kugira ngo akashanga byona nabakoraje hamwe hatarwe kirukurira kitashi cyacho Julius nagira ngo ekaye emuhwerire cyangwa umurumogo mucyara ninkora nawe bayitwa abana ndabali hayisomero hati cyo mugisa mu ngitungira umwana ajya gusomera ibyo kurimo so umwana ugu nawe atankira kurana nyine n'abakozi abandi bayitwa family ngine ninkora nayo abuko yinde kumanya iki kirugendo maiso bagume nabo bamanye bisingo bingi babimanyire ahabwo kwirinda indwara aha musorweye atugambire okwari ukora n'obundi kuba ninteme TikTok nijyambisha muno jiki nimbaza ningiteka hakipanka nuko nintamaki nintema gonja tinkumara gatema icyo nikikozire kandi kinkolire kandi kakubandora gonjerwa iri ninyango habwangu nyina bali misabaroho amageza gabampe garoho gonjege ningiha then ebisigani bikontinue ngani babitayine nsonga Julius nagira ngo akatareka gonja nikinji kandi karoho kandi nagira ngo bwa hati enkota ya gonja najiguze mitware 3 nyina abasubuza bakugira Kampala mukono nabayija hanu nyine banu aba boda bari kubitwara mu bende in fact na sahazi no hambere wayizira haba pikipiki ibiri ni pakeni itwara mu bende bagenda bagaruka wayireho kuhinga gonja ogwaine hiki kumuzomwani ezahereze kwiha miliyoni 20 umwari kugira ngo aganyirwe mu cyango hona ino musuru gw'amapapari ogwari kugira ngo nagwa katareka go karoho ubwo nayongera risente embuza hamwe na nembata kandi byo kuriya byente nabyehinjira ecero kumuhwera kucendeza hanshohoza household income yongire akasente kiyongiruho mukasente ko yongiraho abana mbahire mu isomero banyine basoma kurungi Julius nagira ngo okuhinga gonja cyo muhwerire okuyimusentasiya ye ahabasize kombe kenji biri omusenta ya Nyamahanami hamwe na nenju yo kuraramo otireho na no kushomesa abana nyambikire nkatandika na Kamasho House na hamwe njibiri za Kamasho House hari gudoku inji umuka njombekere kandi ukwanorora ingire mu kurora hambere ndugira hambere ndi agona bana gagonja oguna yongera agira ngo gonja ehwerire nabaranwa be okutunga emirimo na no kwimusintasiya yabo bwanyuma yo kushanga ngo hati afamu ye nakozesa habakozi bashatu abarukushashurwa kwezi hagati y'emitwaro 15 hamwe na 20 dera kozesa abakozi abarijarija abari hagati ya 5 hamwe na 10 okurigera hamirimo kweru kuberi abataka bayambire muno haboko bwire bunu buri kiro ninkozesa abantu batarahase 20 imbashaso buri kiro deni nyinemu abakozi abandi abandi guma nabo yakuri permanent nkabasatu abo ninguma nabo so abataka abana babo batayire mu isomero habona abataka abandi bampire mbibo abarukusobora abanyakwindita kamba hayire mbibo buri no babyara kandi ninihiranti umuhago muruno dune myaka 2 iri kwijya mu maiso hande ijya kubera senta yagonja abwo kwerinda abashuma oguna kwatanisa n'abaranwa abako abantu bona nimba evolving abantu bakyarubona they are all involved so
ebintu ebi babitoyirenke ebintu ebyabo bamberiroho tinsogamba ngo nyina abasuma timba inusa. Julius nasima government yamuhire embibo y'ebitoke bya burijo na nembibo y'omwani otireho na n'obukugu bw'abahinzi. Government enyambire mbintu bingi muno embibo yo kubanza yantandikisize kaba ya NADS ne bampereze ebitoke iki kikaba kikuru muno n'omwana ubagumpa guratandikire nagwo ekirimwa kyagonja kirekimo habirimo ekiturozire ekisobora kuyimukya abalimi nikibaletera entahe nungi kandi turozire nti ekirimwa kino kisobora kugumira embeera eyobwire kandi nikigumira nitaka no bulikuba litali litaine kigimusa kyamani no kibyara kandi no sobora kuongera kusemeza itakeri ogwe byona nabikora kandi nabiguza nk'uko biri atine mutindo gwayonjireho ninga value addition nuko kushaba government okumuha ibyuma ebyakubasa komesa za gonja akihamo buhunga ninga chips akaganyirwa mu cyango ni impura haliyo equipments isobora ku ibintu bisobora ku processing gonja ekaruga mu gonja deno kagiteka mu kintu ekindi kindi kinyamba okongera kutunga sente ziri kumara processing egi ni mbihura biriyo so nakubaye ni nsaba government enkwatireho nanyo mukika cyo kutunda ibintu binu biriro nanyo bitunda biri process ni kuntunga sente karakumara. Obwa hati Julius gonja naziha miliyoni ziri hagati ya 50 hamwe na miliyoni nshanju kandi wagitaho ibindi byarukora natunga sente ziri hagati ya miliyoni 9 hamwe na miliyoni 100 buri ahamuhirwa umwaka nko mushomeso wahumwire ahijira abakozi ba government okwebicara ahabwa nyensya na munongo kugura amataka. Amakuru agagasha kwa Philip Murangira. Webare Philip Murangira twagumiza muna n'amakuru obucweka 20 aharigana ahabeje bahereze diploma hamwe na za degree no bamwe habeji 2028 abariyo no bakore bigezo byawe by'imkono aha programme ya Presidential Skilling Initiative omurina kawa Kampala. Ekitongole cha Uganda Vocational and Technical Assessment Board abarukushizima abeje abarukuhendera emishome kwati nebyemyoga okumara meza garenjero mu mukaga erizo batandika kushizima abeje ahansi ya program ya Presidential Skilling Initiative abantu baika 2028 bebabera mu kwekalakasa bebabera mu kukuba obutayimbwa ekigenderwa kya muzeyi president yali ayagala abaana bano babere baana ba mugaso mu nsi. Sara turyareba orukura skilling center age abwachigwe na jango nangwa binabeji abaherize emishumo yabukuruga a university. Kurembeze wetu president Yoweri Kaguta Museveni ekintu ekino wakitire mu sente kugira ngo afa abana babozo n'ababici kutwegese emirimo y'emikono songa kiniziro kusoma skilling okugira nti information tekinkubasa kwego omutwe nkanyiwe chintu kubasa kwekorera nitubuza buri munya Uganda wena tarimwe bintu by'emyaka kugira ngo ogamazire university ninga shogu taka mazire university just ni kirugirira akwenda ko muntu akwani mbasa kuba ndiko mu university oshange maybe nyine nkamotoka konkani nyenda munanye nko bukugu omukanika motoka yanje. Aba Uganda Vocational and Technical Assessment Board aba beje bari bashizima barjiro mu centers mwenda twagaraka aho murembo rwambara obo turukwera ekiro cya 2015 bikwezi kwa mwendo mwaka 2025 aho beje arengura primary and secondary barahumuruke nace tugaraka mu mashomero mu butongura kuja ministry yowegese aho murembo rwambara abazire babisya emyoga yabo na turi tutekana zo kumurko rw'ukubanza yitwenga staff kabwema bakaya twabe ready staff izere yontuterekanisa kana rw'ukubanza ntwakira buri mwana ariyo atariyo muka kumakira ishomero tukatandika kushomesa kandi tutandikiraho iwe nko muzire twantukushaba umwana ogwo mutebekanisege arabata shazirisho cyo rushare arabe atogize urengu yayozya ni nkaburangu okwate bice byo kubasa ureto umwana hishomera abo kuba okushoma nkutandikiraho okushomesa omwana tukugira ngo nokufuna kuba ine sente nyingi munonga kuyaho n'omutuma na nokufayo yona basa kuba tine sente nyingi konka nogenda oganira n'ishomero konka omwana shoma kandi kubamanyisa obwegese
niryo ihanga ryitu niko kukora ku ihanga ryitu mwenu ogumuhike umushomesa w'umwana wawe umubuze bikufaha mwana nangwa ukwata umwana ukwata umushomesa niwo muziri amahegago ashatu nuko gakombeka amagara g'umwana nangereza waba utahire mwana ibyetago byona utasafire school fees utohereza umwana wenka ayishomero ukayishomero shikirire bakuru bishomero usobore bizibu buri omubiri omuyanga nabimanya umwana mbakumwakira ngera mbakubiriza gu mushopingire karabana banyu ebitabo za seti mwende bikwetaga byo no mushobero muzo musaculazi tukuba tubahire murebe bikwetaga mbigure kare nacyahitagisa tandika ku depositinga aho mpora utarinda ngutumuruke bikakuteganisa omweji niwe hari bishimikwa nukora omukiraka nani nyenda kushaba abeji hatutandike kureba omubitabo turukwetegurira kugira ngo waza kuhumurka ubuyine icyo ino mutwe amashomera gamwe nigatandakana na beginning of term ushange beginning of term wakora jabo kuba neija kureta ya contributinga ahakukora kwa uko mwaka gona twaza ombashubuza abarukushobora emishoboro ekwatirine nebemashomero nibagira ngo gutwariza hamwe ebeyi ekiringanire kandi ntwenda kubamanyisa ngo acikwatire n'emihendo tonjire kubashariraho nabwo icyo nobasa kwebonera Good News Bible aha mitware 3 n'ecweka ubasa kwebonera graph book aha 15 art book ashinje 12 kandi twenda kubamanyisa ngo na black books nazo twengeye kushare beyi nobasa kuje tungira aha 15 abantu batero murange bintu byona tubsharire chumwe beyi so uwo ryo ko muzire oriyo noronda horaze kushopinga byona tubsharire chumwe batakazo kwe bakabiba muzire chumwe Fresco supermarket twinire chumwe za baga z'abana ezo garuka yishomero eze bitabo ezachi Bibles no manyama shomera minchi hate miganga shaba Bibles burchumwe chona aba TV was ndise nyumo Gideon na Jimmy Muhumuza mwebare abanyamakuru bitu tukiri omumakuru agacencwire kunkana zagaruka mpumure ukacene ingaruka n'amakuru agandi Oino mukoro nkembaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 aharimbaguta street omurimbarara city ukumanya birukiraho tera noti mushanju mukaga hatano ni 5 chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bwo murembe akagambe wananyeka unawasinga Ministry y'Obwegese n'Emizano eri kurabira omuntebekanisa ya Higher Education Students Financing Scheme nejusi yabona abaganyirwe omuntebekanisa yo kushomera hibanja kandi abucabujenye yabire bahirwe yahwireyo kumuhikiriza obujunanizwa bwanyu bwo kushashora roni okurugirira hakacweka akabirneshatu na 26 akiteka eri ya Higher Education Student Financing Act abakozesa ni mwe mujicibwa kumanyisa ministry ahabantu abaganyiro mu ntebekanisa y'ukushomera hibanja abari yahamirimo yanyu nkuko biragiro birikuragira okwanga kuratera ebiragiro necurugiriraho emitango hamwe na za mutice ebikukiraho tera note ibira note mwenda note mukaga 5 naritayira website yitu ahari www.education.go.ug shashuri ibanja ryawe eri washomireho cebase MP hakurebeka kandi no kwigoro rwiji ahabwa abanda beji abatine cashorera okwika habiroto byabo ebyo bwegese obuharurengo katochi eri no bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi
okurugerizo babantu banje tibarigaruka kugire nakwaha mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katoki mugume munyweco katoki no bunuzi bwayo katoki kerya mutindo katoki ne chama chayo muhute katoki yerya mutindo katoki alcoholic drink yenuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho norondo mwanya ahubwo aje buri kubugabugana umutindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa umuhereza burungi ubwo mutindo gwahiguru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira nkoryo muka twine restaurant y'umutindo kandi nitkora coffee y'umurembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara y'umutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo utakarebaga parking ne marira kandi rinze rweje hariho na wifi ahubwo kuba ubusinje bwawe ni kikuru hari The Arena Villas and Hotel twine gardens za mutindo The Arena Villas and Hotel no hurira nkori umukabuzima ni cyangwa enyuma ya Shell Makinke arugudo rwa Masaka gamba nitwe ari noti 3 10 23 nkaga ni 5 ninga noti 2 not chenda nina chinana ne 2 25 bafteganize emirimo cererirwe toka gubwine emirimo yarebeka namba zitu ziruho zirikiriya emirimo yarebeka Dubai twenda security abojo twenda warehouse helpers twenda cleaners abishiki twenda cleaners abojo interviews zitu ziriho ebiri 17 mwezi ogu next week oine passport olyo mwojo security job eriaha twenda bojo cleaners security omushara n'umurongi tutantira $2,000,000 warehouse workers omushara gwabo ngutantira $1,300,000 cleaners omushara gwabo ngutantira $1,300,000 input nakasente kacheno kabasa tutukirire interviews zitu ziriho 19 next week toka gubwine emirimo yarebeka tuteresimu nza kukwakira tukugambire cyo gukora abanyeta Kemit Shamir Kamahoro wa Complete Medical Clinic Kazo nyenda kusima ubuheza bwa Fresh Solar Uganda ito tukuzatanga koza Fresh Solar Uganda kagira challenge nyingi amashanyarazi usanga amashanyarazi ntigarigabo nigagenda gayise byoma konga kurugana injikoza machine zanje ninde bazona zirije kurenterije ahaba bire bakwiziraniye mbakoraho soni cyabantu ndi ari mugumizemo ubuhereza mutereze mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti 8 noti hasha na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Uganda Cooperative Alliance neta cooperative kandi hamwe n'abantu mwena aha mukoro ogwa National Conference 2025 oguri kwija kubohorwa kana 2018 by'ukwezi kwa mwenda aha cyayi cya kororo okubasa kwemurikira ibigozi bwo kwisira izoba omugenyi mukora mukoro ogwo naje kubumwe bimbizi wihanga Yoweri Kaguta Museveni ikigendererwa no kutongoza National Cooperative Savings and Credit Society Limited eyarugiremo National Cooperative Bank umwena ni mwetwa aha mukoro ogwo. Nitwakira omuri Rwambara Suits umwanya gw'ubugwaje no buteka umuri Mbarara City hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa higuru nibyo kwejinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya gwo gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni Rwambara Suits Conference Center twine bishenje byo kuraramu ibyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant
n'abashefu barungi munonga nichangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City. Esimu noti mushanji noti 3 58 nshanji na mukaga 48 ninga noti mushanji 5 noti 1 3 nshanji 4. Welcome, what's our topic today? Kutambulanga chindaolovu. Bera Mokirasi. The biggest back to school promotion season 3 is here. Bera Mokirasi. When you buy Focus products worth 16,000 to 24,000 Uganda shillings, you win a bucket or basin. And when you buy Focus products worth 45,000 and above, you win a school bag and lots of other prizes. Move it. All day confidence. You say nothing yet. This Big Brother Naija Season 10. It's 10 times the drama, 10 times the rivalry, and 10 times the game. This is certified. No zero, no minus. Watch all the eviction nights live on Palmagic Prime, channel 303 on GoTV and channel 148 on DSTV every Sunday at 9 p.m. for just 11,500 shillings on GoTV Plus or 15,000 shillings on DSTV Access with Kawiki. Gold sponsor, Guinness. MultiChoice Uganda is regulated by UCC. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire echo shua. Hani mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. You say nothing yet. This Big Brother Naija Season 10. It's 10 times the drama, 10 times the rivalry, and 10 times the game. This is certified. No zero, no minus. Watch all the eviction nights live on Palmagic Prime, channel 303 on GoTV and channel 148 on DSTV every Sunday at 9 p.m. for just 11,500 shillings on GoTV Plus or 15,000 shillings on DSTV Access with Kawiki. Gold sponsor, Guinness. MultiChoice Uganda is regulated by UCC. Wakozesa momo nobu inamani kukushashuje biwagura ulikozesa simu yawe hatari okuteganisibwa yimata star emwe mukagi 5 star ishatu hashi ningasho scanning code kudownloadinga momo app kushashuje kintu chona hariho kuteganisibwa na change kandi kiri kukiraho sente zako ho wabo ine cyo kushashura nubasa kongera hazi wabo ine ulikozesa momo advance ejo niyo momo amani agari kuretera kukiraho. kayo umukahumuro tuciryo mu makuru agacencwire kandi agishiciwe kici cya kashatu abarukure byo kwirinda umuri district ya Shema batongwizeho ehuru yo kurwanisa obuhenda biragiro okucira munongo muri Kabohe na munongo myanya eyabeje barukuraramu obwe baruko bategombwire bweciro Ehuregi erikuza kuhendera no kwiruka yaro byo kweza na mshanzu byo kwa mwendo mwako ogu yatongozwa umudumizi wa polisi ya Shema hakwatanise na mbega byo kwerinda ninga shimwete diso eibarukuza kukora n'iteni cyeru ya Ankole Western University Kabohe okugure bitara bya sora 200 okubitome bukubo bya university omungu terukuza mutawoni hamwe no hostels. A place that has lights is a place that is protected. And we as the police of Shema, we are going to work hand in hand with the management of the university and the students to make sure we run for the cause. University eitukunda mnonga Ankole Western University eriyo netebekanisa marathon age neija kuyamba okuchira mnonga okutereza tahamatara nbenda gura amatara ombuteka amatara agakureba ngo imyanya yo netwa identifying anka black spots yagira yayaka ana beitu nabakozi beitu
na community yona area around the university batura omu environment nungi twa enhancing security tabaho akabikona akahika mwana weitu twagambaho na DPC wa Shema yatugambira abunchi betabira umuhureji. Because security begins with you. Ladies and gentlemen, I cannot be a dead DPC of Shema. I need life first, security for myself, then I do my work as a DPC. Equally to you as a student of our. You cannot be a dead student. You need life. Hona nabo twagambo n'abijubankore Western University batugambira ubuzubo barukura mu mwirima na mnonga abana babishiki tubire turi habuke nke bwire bo nyuma ho mwe umuzikiza amasimu gitu bagiba ubundi bakitegera ko abantu huranga bamutire kiro ahabo butagira maybe security lights amatara tubire twine kizibu cyo mwirima mu campus around the campus yona tubire twine ubuzubo mwirima ushanga kitatu yamba okushomanye kiro Ehureji neija kuhendera no kwiruka kwa mani okurukuza kuba hebero byo kweza 2025 byo kwa mwendo 2025 omuchayi cha Shema Stadium Kabuhe okurabe ko embirwa Archbishop wa Humwire Henry Luke Olombi gasha kwa Michael Atwachire webare Michael Atwachire omakuru agibye muzano timi nanazo zarabaho okuzo mu ruzano rwa semi-finals omumpaka ezo mpira gwebjere ahabwa amashomero aga primary empakezi zitebekanisibwe kigombe cy'ukurebera rumpiro mu Uganda echafufa kandi ziriyoni zihindira ahari njeru omurijenje Empakezi za fufa odire zitandikire neza bishiki rizoba za sizo barya kashatu zirukuyinda aho timu ina 8 zetabera muzarabaho kuzo mu semi-finals ezirikuza kuzana izoba rya nyencakare Mizani ya hendra za group Oasis Primary School ya Singanya Kasura Primary School na Gori Shatu arubu shokora baho kandi eji ya ibembere kimeza cha group A kandi neja kulitana ne ya Prime View Education Center yabe akabiri mu group B reri yo Baga Nursery and Primary School neja kulitana ne ya Habanomo Quality Academy ya Kawempe nyenchakare ubwanyuma y'impakezi zabishikuhendera hasande neja kutandika heza bojo nazo timu 8 ku rwo mbyanga 8 bya Uganda aho timu yishomero rya Rwentu ha Parents Primary School rwija kujwekera bugwizo bayona. We are for competition of Odilo champion and we are here in Jero. At the moment now we had a win out of 4 groups that we were. We are now in 3rd position and we are waiting for classification. That means either 5th position or the 6th position. We all have plus versus we all have 6 points, but the difference is now in goals. When it comes to goal average, we are leading. Then of course it was a very interesting game. I received this ball, it was amazing, and I'm going to use it for training so that I be the best player in Uganda. I've got TV West and Aloysius Byamukama. Webare Aloysius Byamukama amakuru agacencuire aho niho nagahendera kandi wabonaga kusiya honde Elias Rutugusa ni kwendeza okurara kuronje. Eshaha zabisha tuzechiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app.
mbireba ni kukibaho. Fresh Uganda ekitongore ekirize okutereza amashanyarazi gizoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwishaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buri cyetengo cyawe cyona oyine mbogo kanaba mu